paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka diti inaramid na pari badong kan kwarog? Apay, anyat inaramid na manin. Napanda ka no ijay tersena di tadaya. Pilpilitan da amang lukat iti dis oras ti rabi iti aglaklako. Taapay ka na. Apay, anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Ay, makita da di akwarog no sumangpait. Ay, rumbang abagbagaam da di akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y mat nga rod. Saan lang at tanod ta chip tanod nga rod. Di na bagay ti ag chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ka, Maray. Ne, saan mat Maray? Ay, kadwa na siguro manan ni Kwarog. Kasla ni Kwarog ti asawa na. Saanan asya? Ay, na yan, Maray. Pagimunam ka din ni Kwarog. Saan ko apagimunan, Maray? Masurunak laeng. Di nakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni Badong mo. Tabagbagaan mimot ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan. Ngam di nakmet denggan. Iso mauma akaun. Mauma ka kunam. Ngam apay nga rod asapulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek, Maray. Kanak man iti upat ti suli na kagawad. Arak ka di mananti kayat masawan. Ni kagawad mait, kas lagdadamaw. Amo yun ati kayat ko asawain. Bayadam ka di wano ipalistam manon. Dahito iti sungbati sa lutsod mau, kagawad. Naa. Bulpin mat day tayaw awat mau sa anak kwarta. Maawata mo nati kayat ko asawain. Ati dogan ti listam di tao. Saan ko matadamdamagan mo ati daw? Ti kunak, ikanak. Na, naglalaingam kidain, taikan ka itilakok. Lako dagitaw, saan na padawat? Ni kagawad, mate. Itala nga kidawak kan ka, di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina, no adamayat amang tadkan ka. Kasta ko matitaktak derken bis ngay mo akanayon Kwarog. Nagmayat. Kanayon mo takastoy ko angkal. Gwapo kang tarakay. Gwapo kong tarakay. No nagalas ka kita, no nabartek ka. Apay kumaan nagalas? No nabartek ka, awanan ti bisngay mau. Kuso-kuso ti buok mau. Kanda takiday mau. Dandani pa di ka makatakdar. Kayat jo ka diti makamanugang angkal. Ay, noon pa. Hanggang kasano ang makaasawa ka. Arak mo tinagbalin nga asawa. Arak timangtid kanyak itituray, tapno makaasawa kang gal. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema, mabay na ka sumango iti balasang no sana ka nabartek. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan iti papanam? Apay adamagay, kayat mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makiinom akadwam ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Husto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwan na. Palapan ang kanto pa'y di ta nagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabanaw. O yun tay binalsag. Ay, makapalpala-palak iti tawad din na oras! Ay, tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hay! Egsobli ka dito'y ba daw? Apay ati maray ka! Na, kasla na bagyo akayo ta itsurab, Kwarog. Apay kumaan na bagyawan tay. Ay, damagam pa'y laang. Amom kaday nga imbaga dagiti kakaduam atanod aso katanda kakanon. Gapo iti kinamamartek mo. Sino tinang ibaga aso katandak? Tasukatak tiro pa na anday? Di ka man. Masukatam aya matirupa. Abay, hindi na sananday.
Pagbalin ka ng isit ang kaslalumboy, ha? Danog-danog ka, eh. Ay, kas kala nalaeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga agbabarte ka. Tapnuad dan tumanugang yawan tay. Tulungan na kano ni Tata Badong garam. Ay, kun na nalaeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, Kwarog. Adda adi ka makaasawa no kanayon ka anabartag. Pa'y kumangayan tay. At damat alalay ko nga garam. Uray kanayon ang mabartak ni Pari Badong taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang, Kwarog. Kaya't ma, tainta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, yung dadya dalmas, Kwarog. No nilang dalmas ti karibal kao. Anyang iti laban na kanyak. Kano kasla grup-grupa ako raranay. Iso nga, Intan. Ipakita manalalaeng ken natatair ka. Anya mo dadya dalmas nga. Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawi dahin. Tasak ti kayat ti balasang. Tanatairak madlang. Iso nga, Intan nga rodain. Tapno di nakamaunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon ta di Adalmas. Pagawid ko na. Apay nga inik kamananda Badong iti arak, Maray? Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko man ni Badong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani Badong mo ti gimatang ni mo't Kwarog. Ita, saan manen nga amaw no na pananda? Apay nga mina sa pulam. Amuna mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram nga min ti asawa matumulong kan ka. Saan atin negosyok ti ka pagpupudutan. Babawi kon nga may nagdamag. Makapasurawn. Inayaban ka ay nga umay ditoy. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso aba akatakas na ti ugalaym. Panawan ka man langay. Kanya din na idanon kanyak nga inaramid yu iji balay ti balasang. Impakitak lang ti kinatigas ka wang kail. Imbaga kinitalmas nga gawid. Tasak ti mangaram kininapinta sa balasang. Saan na saya ti inaramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo at tao iti balay ti aking balay? Ahaw! Impakitak lang matiti balasang asak tinalaing. Apay pagsayaatan ti inaramid mo. Pagdaksam day jay. Apay ko mapagdaksan ngay. Mayat kit di ata makita ti balasang asak ti katuturada na tanaon. Baliktad ti kararwam. Kinapalangguad ti inaramid mo. Pimanaw kanu ni Dalmas, gapo iti inaramid mo. Ay, nusan pa lang pimanaw akat linipak kaon. Ay, si kanto pa iti lipakagnay. Ha? Di kan sumungbatag, diso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samutan nga umumay ni Mari tuyang dito itersenam? Oray saan nga umumay no agreklamo ti umay na aramidan. Ne, apay nga agreklamo ako na Maray. Kasanaw kat iparit na nga aglako akiti arak. Nimod kwarog ti magimatang. Ado nga min ti masuron a babae. No agbartak ti asawa da. Pabasulin da ti aglaklakaw. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. At dalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Mare. Iso nga agpipinnasin siya kayon maibos ti pasensya no aglablabos damag. Abay nga, itatapataw. Ita rin nga apo dito'y balay ti balasang. Di datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao itay alimabas iti batog ti tawa.
Sinalbag. Inton ko nagriyawak dito yung rubayan da. Ay, saan? Imbaga kanyak ni parintay nga saan ta ka no nga agar ariwawa, iti balay ti papananta. Abay nga minna di datapastrakan nga, iti balay da. Wino, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakitak itay iti tawang ay. Saan nga tangalali at nakitam tata? Hanya, alalya. Ay, mga numay na talalyain. Inta ka ruday, agawitan. Nanay, tata ba daw? Di nakapanawa na. Kapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Ayun na nga, tinaglakwak. Apay adamagam tinaglakwak. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kukan ka. Timulong akmat idi ang nagmula. Sana ya? Mangmangan ka mo't. Inggatang ko iti bagas ken groceries tinaglakwak. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga ruda ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidag. Ha! Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigatan ti awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaalakay ti sakit mo, gapu iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay, nga uray saan mo't nga inom iti arak. Ikalintag amlat taday ta sinalbag nga arak. Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lupaw. Ay, saan mo ta? Ado kaming ngagliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag munti ka barbaro adamag iti kabildatan kwaraw. May papanitian niya ang kail. Dandan ni agkalay san di balasang. Ken ni Dalmas. Anya? Nagpaiso ka di tayo ang kail. Ken no may saak aninom. At nga ta diferensya ti panagkita dahi di babae. Apay nga ibagam nga ada diferensya ti panagkita na. Hindi na makita na tatairak ng dahi di Dalmas. Kinayat nakit din dahi di akas lakurara night. Idinto ta natatairak mait. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Nay, apay akas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw. Kadjay mo't kaslakurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Asino balasang? Asino analaad ti daddakamatan? Di niya Dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sanak lakit di amapan. Ay, agsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dadwa. Inka, tapno ipakita masaan ang nasaktan ti Rignam. Kasla makit-kitak ti panangkat katawa kanyak day di Dalmas. Day jay kidan, tinagasa, ti babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakat napan nakidaya, ijaayan da Dalmas. Apay amapanak nga yan tay. Ay, Di kamot napan. ay ket naira na ngamin amadma di tiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, tamalaminak. Yakmat kaya ti mapan Takumaro lang ti sakit marikrik na kantay. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Awanantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ay, amum ka day no apay akinayat jay babae ni Dalmas, imbes asika? Diya mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta tiyan mo ka makagapaw. Ay, ti kinalaing mong agbartek ti makagapaw. No apay anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuwarag. Papanam. Inakijibang gagkaw. Inakman kit mula, tapno at da apitay. Kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Ay, saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang, no kanayo na kanabartak. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasaaw, gapo ka no tamamarte ka. Ingkalatulunganin
Tapno agkapya kayaon. Nakalipat na. Iso ang nakaaramid ta iti sa narumbang ka po iti arak. Ay, winsa. No'y naktulungan ni Tuyang ka. Saanay na makapungtot kanya. Unta ta. Awan tinasayat nga itdan ka data ti arak. Adda nga imadayo tinapatag ka data. Mala, ingka nga ruda ni Jibangkang mau. Tinakmutay ni Jibangkang may kanituyang ka. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan nasaya at nga itden tinalabas nga arak. Nudi panakaisagma. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.